Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Wañushka hipaka imataq tukun. Charik runamantapish Lazaromantapish parlashkami. Shuk charik runami tiyarka. Chay charik runaka punllantami sumaq morado churanallata ashtawan alli lino churanallata churariq karka. Mikunatapish alli mikunallatami mikuq karka. Shinallataq karachawan apiyakuq ungushka Lázaro shuti runapishmi tiyarka. Chay wakcha runaka chay charik runapa wasi pungupimi shitashka siriq karka. Chay wakcha runaka charik runa mikushpa pambapi urmachishkallatapish mikushapish chari nishpami chaypi tiyaq karka. Chashna tiyakuqpika ashkukuna shamushpami karachata lambiq karka. Chay mañiq runaka chashna kawsakushpaka wañurkami. Wañuqpika angelkuna shamushpa ñawpayaya Abrahampa huchumanmi pusharka. Shinallataq charik runapish wañuqpika pamparkakunami. Chay charik runaka Hadesman rishpa hatun nanaywan llakipi kashpa wichisha rikushpami Abrahamtapish Lázaro paypa huchupi tiyakuqtapish rikurka. Chaymantaka kashnami kaparirka. Yaya Abraham ñukata llakiwayari, yakupi deduta shutuchishpa ñuka qharrullatapish chiriyachichun Lázarota kachapay. Ñukaka kaytaq ninapika hatun llaki nanaytamari apakuni nirkami. Chashna kapariqpipish Abrahamka kashnami nirka. Wawa yuyariyari, kanka kawsaypika achka charinakunayuqmi karkanki. Kunanka hatun llakipimari kanki. Lázaroka kawsaypika llakillatami charirka. Kunanka payka kushikushpamari kawsakun. Chashna kaqpipish ñukanchikmanta kankunapaqmanta ñukanchikpaqman chimbanapaqqa shuk hatun waykumari tiyan. Chashna kaqpimi chaymanta kayman shamusha nishpapish mayta mana shamuy tukunkuna. Kaymanta chayman risha nishpapish mayta mana chimbaypaqchu nirkami. San Lucas 16:19 manta 31 kama. Wañuyka imashina mana harkaripaqmi. Shina kaqpipish tukuy gentikunallatakmi yallitiq chishi ashallata kay hawa yuyanchik. Kunanllatakmi ñukanchik kay allpapi kawsay hawaka yuyarina kanchik. Kunan kawsakushparaqmi ñukanchikka shuk oportunidadta charinchik. Ñukanchik mayman rinata yuyari tukunkapaq, aqllay tukunkapaq. Kay kawsayka mana tukuy tiyashkachu kan. Wiñi kawsaymi ñukanchikta kashuyakun. Tukuykunata wakinkunaka yariuspaq ñawpaqpimi wiñaypaq kawsankakuna. Kutin shuktiqkunaka wiñaypaq llakitami apankakuna. Mandak Diosmanta wiñaypaq karupi chikanpi. Cristo Jesusta mandaqpish kishpichikpi shina chaskishpaka ñukanchik debikunataka ñapagashka shinami kan. Ñukanchikka yariuspaq familiapi chaskishkakunami kanchik. Kutin ñukanchik wiñaypaq kawsanaka hawapachami kanqa. Chashna kaqpipish ñukanchik kay kashkata willashkata mana krishun nishpa Cristo Jesusta mana chaskishpaka ñukanchikka yariusmanta karupimi katishun. Hatunta llakichishka kankapaq ñukanchik huchamanta kutin ñukanchik tukurika hatun llakita apanapaqmi kanqa. Wakinkuna kaninkunami yariusman chayankapaqqa tawka ñankunami tiyan nishpa. Chaytami ninkuna. Chashna kaqpipish chayka mana chashnachu kan. Shuklla ñanmi tiyan y chaymi kan Jesucristo. San Juan 14:6 kaninmi ñukamari ñanpish kashkata willaqpish kawsaytakuqpish kani yayapaqmanka pipish ñukallamantami shamuytukun ninmi. Jesucristo llami ñukanchikmanta yariuswan rimaq kakan. 1 de Timoteo 2:5 pinin shuklla Tayta Diosmi tiyan. Tayta Diosmanta runakunawan runakunamanta Dioswan rimaqpish shukllami tiyan. Payka runa ichayuq tukushka Jesucristomi. Imashina chari kikinpaq yallishka punllakuna. Mashna watakunata charicharinki. Mana kashpaka imashina punllakunapi charikanki. Shinapish paypaq churi Jesucristota krishpa shamuqpika mandak Dioska alli shamushka nishpami chaskin. Chaypaqqa kikinka huchayuq kashkatami yuyta hapina kanki. Shinallataq mandak Jesucristo kanmanta wañushkatami krina kanki. Shinallataq kikinta mandaqpish kishpichikpish kachunmi mañana kanki. Chaymantaka kikinka allitiq yachaytukunkimi perdonashka kashkata. Shinallataq kunanmanta wichimanka yariuspaq familia parte kashkata. Misión Chasqui Uyachirka, Samachik Shimikuna, ashtawan yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, pagillata guyashkamanta.